Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pengintan usiku Allah abatan udin maparuli agi ang kutu kabarakat agi ang kaiyalungan na di maat. Pengintan usiku Allah pakalaan yan agi ang kutu limuyan na riski niyan si arakatano pamakabagran wallahu subhanahu wa ta'ala supangasasakit si arakatano. Mga pagariami, mga bangsami aya mapenutultan sa giyang kaiya makampatauras na makapantag sa giyang kutua kasebar na kapakapantang sang kaiya dunia katawan tanu agiyang kutua kala ibalas aimbagay wallahu subhanahu wa ta'ala si iku mga tao amiya ka pantang nagumiya ka sebar sang kaiya dunia. Hayamiya panutul o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sumanga tao miya ka sabar sang kaiya dunia na makaw masiran sa alungan na mauri na amay ka imbagay kira nagyang kutua balas agyang kutua kaya pakasabariran na kanabakiran induwag kaaya ko na kapakaw kitian na isemburak kira na giyang kutua balas o kaya pakasabariran sabab sa giyang kutua kala balas aimbagay kiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Pangintanos iku Allah mapadetanos iku mga tao malaon na giyang kutua kasebar na kapentang sang kaya dunia anto na mga galabag akapakasabar agyang kutua tao. Isa kong mga ulamatan rahimahumullah Sufyan al-Thawri na ayakat teruyan natigiyan na thalathatun minas sabr talwat tigiyan galabag udina siya'y sigurado padsagyang kutua kasabar agyang kutua inaluitan watigtan wa mala ibalas paganayron tanu dini wagyang kaiya paganayron na tigiyan na alla tuhadditha biwaj'ika igira manu tuwa kasasakitan ka makagagada makasama sakit na ubang kadi panutula sabarang kauto api anto na magagada maka masakit si erka na ubang kadi panutula kapamanian na yang kutua kapag maangkaw na paduto sa giyang kutua kasubara mala ibalas ubatano mapadsagyang kuto mga tao under ni kapakagadamian na mini post yan sa giyang kaiya Facebook agyang kuto magagadamian na panyakit di utumapia si arakatano laborun supaman na mga bangsami mga bai uban yu di panutulag yang kuto magagadam yung masakit o di naapian to na masakit wala bimusibatik ikadua tigo Sufyan na ubang kadi panutulagi ang kutua misusuga tarakati uba o pamaku adna panapang amititiw ba si erka magagadam maka na ubang kadi panutula sabarang kapagariya kagyang kutua paman nakasabarang kaun na mala abala sa numanayaw ka sa alungan na mauri kakibilang ka sa agyang kutua mga tawa mga tawa mala agyang kutua kapakasabariran sang kaiya dunia ubang ka di panutula giyang kaiya dua nasabaran tano na ubad tano di panutula paganero na uwad na masakit magagadama ka nagugyang kutua tiuba misis sugat si erakatano na ubad tano di panutula si itanod nuto penganiya atabang si iku Allahu subhanahu wa ta'ala. Ayay katalo natigo Sufyan na wala tuzakki binafsik ubang ka pembentug aginawang ka ubang ka pagkapi aginawang ka ayama pikira ka na mapia ka adisusala ka wataw o di nasa kabuy mapia nasusala ka wataw na da mapapadalang makira na mapia mga pagariya na ubang ka panakabur na ginawang ka ayad na mapia nagyang kutua suguan rakatan wagamatan wa Islam makapangalim bebaan na kaaginawang ka si iku lagi de ka manusia oy panganitan si iku Allah mapadtano sa agyang kutua mga tao malaon agyang kutua ka subar
Perumanan tanubu, apa de ko kasabar na di penutul na gyang ko tua masakit magagedam utaw. Malagi do paman na magagedam yan sa paman na ginawa niyan, anta ka adem paman na mas mala gedaman niyan, di niya nagkuga na ubang ka penutula. So tiyo baraka wallah, panapang raka, eksamin raka, na ubang ka penutula, na ubang ka bentugan na pagpakapi aginawang ka ayad na mapia nagyang kutwa ka pangalim babaan panginitanos iku Allah aki ako antan wa saguna. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.